Kita sudah subscribe kah? Subscribe nih. Ini ngaji sederhana loh, YouTube-nya sederhana. Menunggu subscribe kayak Raffi Ahmad loh. Subscribe-nya seabrek. Ya toh, pengen nggak Bu kayak Raffi Ahmad? Pengen. Nggak kompak. Nggak kompak. Ini kalau 1000 dapat pengen nggak kayak itu Raffi? Itu nanti kayak Raffi Ahmad, Atta deh. Ini kalau ngaji-ngaji gini enggak seberapa orang subscribe. Kalau banyak. Mudah-mudahan lah pelan-pelan. Kalau ada dana itu Bu enaknya meja baru. Mejanya anak TPQ kita ikut menikmati ya. Mejanya anak TPQ kita ikut menikmati. Alhamdulillah. Itu kalau ada dana itu enak. Bisa panggil guru ngaji, bisa panggil apa. Kita mulai ya Bu ya. Ingat-ingat Ibu, kalau nun tasdid, min tasdid, maka dibaca bingung yang lama. Jadi diingat-ingat, diterapkan, dipraktekkan. Sudah Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi 'ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba 'alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqah min mudghatin mukhallaqatin
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Tanwin kitabim munir, tanwin ketemu mim dibaca dengan yang lama, tanwin ketemu mim. سَنِيَعِقْ فِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. Jika sukun dipatulkan ya, hariq. Jangan pelit-pelit suaranya. Hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Dan sukun, jika sukun dipantulkan dengan qad dan pelajaran sore ini. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf wa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dzalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal mawla wa labi'sal 'ashir. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila samai thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna baytuhu ma yaqir. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wa
syahid. Sayin, pokoknya kalau ada tanwin bu, tanwin ketemu shin. Nah, dengung yang lama. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqan 'alaihi al-'adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allaha yaf'alu ma yasha. هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من nar. Tanwin ketemu mim itu dibaca dengan yang lama. Yusabbu min nun sukun ketemu fa dengan yang lama. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yuzhar bihi ma fi budunihim wal julud walahum dengan yang lama. Mim ketemu mim dengan yang lama. Idgham mimi walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adabal hariq inna Allaha yudkhilul ladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tanwin ketemu tak dibaca dengan yang lama. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalawna fiha min asawir min dahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa hudu ila at-tayyib minal qawl wa hudu ila siratil hamid innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an akifun wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bil hadim bidhulmin nuti'hu min 'adabin alim wa yudbawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bisyai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'a'is sujud wa
amin. Fajjin amin. Jin ketemu tanwin ketemu ain dibaca jelas. Tidak semua ketemu ain di depannya dan tidak semua. Tanwin ketemu ain dibaca jelas. Min kulli fajjin amin. Jadi bukan fajjin, bukan. Min kulli fajjin amin. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa atmi'ul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafasahum wal yufurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lahumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlan zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman tapi ketemu sak dibaca dengan yang lama. Musamman thumma makhilluha ilal baitil atiq. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nun sukun ketemu fa dibaca dengan yang lama. Yunfiqun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atbi'ul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanala Allaha
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الذي أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في
يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Tanwin ketemu ba dengan yang lama. Shiqaqim ba'id. Kimnya kebaik itu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Dengan kalau tamrin ketemu ain tidak dengan dibaca jelas jadi itu yaumin aqim al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilus shalihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika lahum 'adzabun muhin walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa inna allaha lahuwa khairur raziqin. Layud dari itu dipantulkan layud khilannahum mudkhalan yardawna wa inna allaha la'alimun halim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alayhi layansurannahu Allah inna allaha la'afuwwun ghafur. Dzalika bi anna allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara bil laili wa anna allaha sami'un basir. Dzalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal 'aliyyul kabir. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Dengarku, tanwin kemumin dengung yang lama la'ala hudan mustaqim. Jangan langsung ditekan, bukan hudan mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi 'ilm wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bi syarrin min dzalikum an-nar wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس dengung yang lama takwin ketemu ba kurang dengung. Coba ulang lagi. Kurang dengung pujian Sami'un basir. Maksudnya katakan ya dengungnya itu harus sama. Ngaji pindah ayat dan dengungnya harus sama panjangnya. Sami'un basir. Dari awal sampai ujung
الله ترجعون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين.